tukayinisenga Ziriat Naigaga nga tuwayawaya mukuku enaku lino abantu bali kwendagana bayendagana tutwidi emikwano tugiri kugumanga webufumbo tubuli kugumanga twebuuza ensonga eri kuvawa so twidye kuku basenga bano abakuguma nsonga dino edamaka oba oliawo batukobere kuku senga wenaawo twena tukobere kuku eneyisa y'omukazi waka naddala mukisenge n'omusaadde mukisenge abafumbo ebeetya tubona abakazi lwisi yaje engengo edakoleire mu omusana oba wuyo atunda manda mukisenge diri kuyingira dajja kubulira eneyisa ebeetya nayanziza ino sebo nenda kutegeeza nti ekisenge kino bakitonda bwakyo ekisenge kikola kyamaani n'okutereza amaka oba okugonoona kubanga ife abakyala nife tukikola oli kitegero omwami ateekateeka yalekawo lwakwaliire ku lwotuuse luno lwonka luno n'olukoma owuunako nti okola ki kwala aye ng'ensonga enkulu eyindi abaami mwena mwekeberenga nga nife abakyala twekebera ekigambo ky'okunaaba kuno osobola okwenda okujota enduke n'imwino iwe ijje biba mu kisenge omwo aye ke mwino omusaadde oyo tasaniizaaku ate olwizi omukyala yasenyangayo omwami yasenyangayo omukyala tasaniiza akantu akabaami tweyegerese mweyegerese nife abakyala tweyegerese okusenya obwire nga tujja okutenduka omunwa guno ge gulwawo gugaga oli kitegeera mpegano oyenda ng'okola ati ebintu by'ekisenge byendake muli kumpi na kumpi aye ojiwe mpegano ulakola nga ati keninda adiga engereza era ati akola nga ati keninda adiga engereza ati aye ali kutya okukukoba ati munange onzo omunwa ogwo guli kumbisa bubi kale abaami n'abakyala tweyegerese ekintu ky'omuswaki kintu kikulu ekigambo ekyokubiri nife abantu beno okunaaba omuntu omulungi nze ndowooza nti omukyalo omulungi ekitono ino yalibaira n'ab'emirundi esatu wanaaba kunkyo otwalamu ebigoye ebyo n'abaigulu eriyo abakyala omusana awo eriyo abakyala abakolera okumpi n'abaami baimwe n'eigulo lino kooli kujja ng'obwire omaliriza ebyo naaba kuukwo ogwekuukwo olugamugamu olukola ki olukubaako ndidde nti omwami woonaaba onaabye n'omukyala koonaabye zira kyonaatoola mwino muki kyonootoola mu mwino ntondo kale ensonga eyo yoona nkulu n'ensonga oba nkobe nti eyiririra esembayo mu kisenge omwo mulimu ensonga eyeimwe abaami mwino yabaka ali kwenda ABCD kasita oli mukulu aye kaiwe oli ku gagegi oli kitegeera kwegamba nga timuli kugemagana awo ensonga eyo nereese ensonga nkulu n'ensonga ey'omukyalo ono kubanga omwami oyo wafuna omukazi w'amahaiti malungi yena kwegamba nga ali good looking oliko n'amafiga aye nga tiyabita wasenga omusaadde ekintu ekyo kimuniiza yakuba ati kabiri ono oli kitegeera ekintu ekyo kireese obuzibu ino mu maka abantu obutagemagana oba nzira bwena akitangaza nga taidi kwasaaganku taidi kudita ku mutwe mpegano nga mubaka muli kujja bano bali kwemba busoga anthemu kwegamba yoona eri kuleetanga obuzibu olali kukuba mugalabe kabiri olali kuba mbaire kwegamba ko ebintu tibitegerekeka tibiri kwida ate ko ebintu bino byenda muntu mwatambulira ki galala senga tujye twabonako koyogere eriya naddala nga mu tawuni abakyala nga mulungi atambula ku switi abasaadde ayo gyobona nga batandika okumwogeraku nga bakuba ati ali awaya enemba taidi ebivuga bifu olowooza omuntu okwega okulesa ebivuga bino n'obaawo ngoidi okwemba enemba kyona kiri omuntu yena atendekebwa oba otandika kubutandika kuba owulira oti bakuba ddongo bakuba engoma bityo neyanziza sebo ekintu kino kirimu emirundi ebiri mulimu okutendekebwa
mwabamu iwe galiwo omuntu akuba omwana omuto ati akava munda ati eri yamukoba ati yonka amabeere kasita omuto ibeere mwakola ki atandikirawo ekitegeeza nti design dino omuntu mwene leero wabona amanirira kano kaiwe okyusa kano wabona amanirira kano mwene weta niwe mwene kwegamba okola ki mwene mwene osobola okweta mwayenga nze bwendi kwogerera gano ebitabo nabigandiika ebyetagisa buli kimu ekigema mu kisengera biri ku nti entanda y'amaka nagandiika nakola ebitabo by'oluzungu nagandiika ebitabo ebyoluganda ekitegeeza nti gagati awo bino bya national anthem busoga anthem buganda anthem biki ebyo byona byagaana omwo ebitabo ebyo nabigandiika okutoolawo era babyeta ebyentanda y'amaka okutoolawo abantu bano okuboneka nti omuntu asobola okubawo kaidi aye nga bambi taidi nga mwene gaiko bati gaidi nga abantu ge batandikira ate ezira muntu abawo nga taidi ori kitege kama tubaboneyo nga batambula ole yakati ingezira era ojobona mukwalo ntiguwangala so ekyo kintu kyona kyamaani nkibona kuba abasaadha bakyenda ino okuba nga omukazi aidi okolesa ebivuga aidi okuba adungu aidi okuba emizira byona so nga tumalikiriza senga ndogeisa oluyaye nze emyaka gyange ebintu mbyereetera direct ayonde geisa natani butindidinga osobola otakola ote wakuba oti wakyusamu buti bo bakakibwowa naddala abafumbo nga bayenda obufumbo bwe busigale nga bujja mumaiso waka buli muntu akola ekiwaka awo okusigala nga kigumya omukwano gwebe waka ekigumya abanange mbawo obubaka bwange nga nkoba nti ekikasingira irala kugumya bufumbo mpisa ate nenda abategeeza nti omukazi niwo olibako yaganga nze senga waimwe nga akasaada kazitoga ekiro 14 oba 15 ezira mukazi abanga ku gaigulu gaki mukazi tabanga ku gaigulu ga musaada omusaada oyo mwende ate nenda akobera abakyalage munabitirize ino okukuba abasaada abolaavu obulazi newe newasenga mwida kwidanga kemuge okukuba kunaga kubunage yenzo oti nga babulezi bwaki nga babulezi bwa kabotongo obulezi bwa pairozi buno obugema eriyo obulwaire obugema mukabina obwo babulongosa abantu ino nga babulezi bwa pressure ni sukali nenda wandetera omuntu kwegamba nga bakoba ati oyo bamu sukali amuluma aya alemye ebintu module yonze bye abo bonenda wandetera oli kitegeera bintu module yo mbala byabakyala ndinabyo abakyala ate settinga seti va kubino omukyala nenda abategeeza nti omuntu aida yaba nechita omukyala omulungi oidi kyakola omukyala omulungi obwire obulala alina okuba ne engoyedo 7 era edo ndi kukobera lwolida wolyende okungotesetese agantu tulida twadisomesa enkozesa yokola ki kubanga ebayo olugoye olusokera era weno olwidi yabayo olugoye olwokubiri weno olwidi olwolubalu olusokera era olubalubisi olwiraku lwaba lukalu olwiraku lwagemba omuntu nga eyebanga mita oba half mita butimpegano omuntu engoye edo dokoze isere kabiri toditoole eyo kaino odiza kubanga omuntu asobola okutambula kali kwambukanga katugeze nga kule kunakigo mpegano ge mba mutuuse eyo obwo kabiri olegana bali kuva nakigo okuyira mutawuni eiganga nabisegana ati ebulubandye nande kulagire iganga kabyona leta dire kabiri dakola ngate nizengira nga okay mpegano omukyala olino engoye 7 obwire obuki ekitone ino oli kitegeera ekitone ino so ebintu ebyo wa ate n'omuntu obutatoolayo bintu bino ebigwire kava yakireke eyo ojo okugwa kava kyekitegeeza nga kigongobaire kiti kigwire kava yaleeta omwana wabene yamuleeta okwida okumubeesaawo yaida yatola ekyo kwida kumukalula okitegeere bona bakitegeere bana nekyo tulujja kusirika tudda kwida tuwaye kukunisenga senga yogera ebigambo ebirungi
landidi abaana abagala mugezemuku n'abasajja mwena mugezemuku. Abaana abagala waire nga bakaali waire n'olaba yazaalaku eyo kunani yokwasaaga eyo bayidde ebintu obulezini nabwo bayidde obulezini nabwo kubanga abantu benda ino benda okwasaaga abaana imwe mwenda okwasaaga awo omuntu omwima capati ali kwa majje wamugaga asaage neyansiza neyanzege mwebale kumpuliriza.